kufuata na mene uganga kenyeji na abantu bankuona bintu bya binji bila kupata mafanikio kwa nao ko kuganga kenyeji na bakuniba batungu alafu bwana kutukutira mene kwa nao ko pala shinkutendeka nyamani monya manda mene shikuwa dawa bwana kuamini na mene kuganga kenyeji kula pala watu kutina mene kuganga kenyeji bwana kutukutira na mene yanda maoni baada pa ukili yani katika datutushika katika kula kuua yani sila katika ya ukili ndatumila na mene na yani au kindatumila kumiliji salamu washi kwa potosha wanu kwa kulingana na matendo katika la ukile koda ampotosha Yesu pala pasumulira kwamba akanode ule ulimwengu akamulira kwamba kwa kutumikila nangu yani katika yani kutumikila nangu kenga mwatangala katika Mathayo 4 yani tunawangira ila tatu paka pa 4 umuli kwamba noni yani ukasi kwamba kwa kutumikila nangu yani katika abi uti abewo na abi nangu ninda kuupa yani sinisila akaida ndabakabiza katika wakuu wa giza na wakuu wa giza wa kwamba standi kwamba ipadi habari 6 au sheria 6 katika ya mashetani somo katika shoto tulifundisha neno hapa pali sheria 5 ya kwamba ni sheria ya Wamedi na Wajemi. Sheria hii inasema kwamba shetani atamwa bano kwamba walipudi Mungu kwamba wakauka ndaleya yani shinwashi wakaleya yani katika mkataba wa shetani katika utandi ukindaleya na mene katika kukatisha yani katika wanao maombi lao la bainjila bano walipudi Mungu katika nungu wi wa Uislamu tabana shinwashi abatamwa yani katika shinwashi ndamoni akauka akasema shikao kwa bali akawasema baganga akawasema yani katika banu bala katika yani katika isemu yani katika ya giza pale yani mizimu wegwetu mili na mizimu hadi undakoja bankuka marangi aambe hapa banduka na pindi kuka bangulile na kwa wachungaji vovo sana katika banu hapa yani katika mwenendo wao katika kwa mikutano yao sitandi katika makatakatuka yani wanao standi badibilido yani kila pawashwanga nelo na kila pau yani katika paulanga tunabidi shibanu tuwaigwe batambulanga lina limwa Yesu yani kila mwaimukila yani ni maombi matandi ale katika bana katika baada kwamba waikala hala swala yani wala kwamba swala yani wala katika yani wapinganishi kwamba yani bakutambaza dilo kwamba yani sehemu ila ya kuliduka wetu kwamba tunashwale simu shilo apatakatuka tungutwa imyanda kuuka yani simu shila bani sinisha hatari katika kwa molokole kwamba wanaanza kudibilia kaadao kwamba bana wanatendi maombi kwamba bana abalalo yani bana abalao kilalipodia yani bana wanao bakuga na wapulize dimuwe kwamba wakatakatuka baukoga kienyeji yani bana wakatakatuka baukimuliga leji yani bana wakatakatuka baukiani kwamba makaburi ina maana kama Danieli wakauka na mwaulira mfalme kwamba noni tundiagana kwamba munu woiwo yalo tadoni kwamba alipudi Mungu mimi yani munu ajija pia igwe yani munu ajishibidi kabisa anapagwe ina maana shinwasi tanya mpaka wanu wafuatilie mwanyamani mali mwa shetana na tima shi mali mwa ndamoni anawasi na kutima anawasi na kutima kukupata na eda katika maisha la mungu ajo anabidi anawasi na kutima muna kulonelwa hapa sana mpaka watukutikwa nao yani ukodia katika kwa ulimwengu wa mwimumu yani katika wagiza mali ya mungu katika yani apata yani kuka kula abawulidoni kenga muwelele isemu kenga ya makanisa katika latona ala ida banu bauko kula mangutini ngani kwamba lolo kana twala mauta
wakutwala meli, lakini pale mkataba upita wakume kafara huko takole diajali kekenga dia tuona pamweda diajali jila yani sehemu ya banduka na pindi kula mikesa ya tuona bila nasi mikesa kawaida ni mikesa leo kwamba kukadabalogwa abantu batendide diajali kwamba batwali bila miadi batwali sehemu ile yani katika yotendeka ya diajali na mede ni paipatikana lala meli ya maiti kwamba abantu bashurushe kwamba lala mauta lala kwamba nipapatikana na mene. Sasa katika kwa baala ukanda lambela kwa isemu katika ya mitela lambela mantetekela katika sehemu ni abala batukutila kwenda kugula ndapindi kuka kwamba kudai kwamba leo bandali pudia ila wetu wando kushwala kumbi sipale katika sababu ukana tenda akuka kula bai akwandikisha lina ina maana maombi lao ndio kule kwamba hapali yani batakola kwamba au naandike maombi kwa nao naandika au naandike maombi kwamba ngota shinjiro so uandiki bila lina shinjilo nataka kaka ngolo kumangamiza Mungu ulimwengu wa giza ndio wanaandika. Sasa baba uke baada ya miezi mitatu baada kan kwamba munija bankumuona mwanedu katika wokuka ndali kude kula undi kamilika chibiro safurisha kana na mwene mkuu sasa aliunganisha kwa nao na baada ya kuunganisha ikan kwamba nifanye biashara chibiri na kanelo haida kuno ankupitila indila ya kumupa binu bila kumungulila mauta kumungulila medi kumungulila na isemu kabisa ipali vingi vanu katika vanu bila awanapata shini kutawa napaka miadi yomba ya muni kwa nao ya napenelo wako kundi walanga viwana metu mishono napenelo upande ngona ndikude upande wa uganga kenyeji kwa watu napenelo pala ipali party fulani kuigwa kenga vanao wanatumia dimoko medekota kuvuruga na kubangusha vanhu balokole kuipo pala batumira dashi vanao kubangusha balokole wala maji kana bakukaa kongoza kumalisha pangelishila. Sasa baada ya pala ina maana katika kwa kutumila lilobo ya Mungu vanhu bakona kutima yani katika muno kwa koka kwa kupitila katika kwa mahubiri yani fanya kwa mahubiri kwamba leo ukuko baada ukaokoka shibidi maisha yako yanabadilika unje baada ya kanisa anaishi kwa hiyo ni aokoke kama ni selmia katika mie ya baba aida lilobe akitangaleke yanabadilika maisha yako yanadaba lambole unakolia kwa wala katika mahubiri waka kuhubiri wakalafafanua kwamba katika kumuli la muni je kuhusana sasa muni jaida kumpango tu umo jongodi kwamba likaokoka nabadilika maisha langu ndaba lambo bango likashwari ndapata ligala au likashwari maisha langu ndaendelea lakini baada pauta kuida kuno sasa baada pauta kupata mahubiri ankulu kunyema hapa twakuka kunji sasa kula akaoka na kadi anajina katika vya lota akuna kukuchwale kwali miaka 3 anafanyikiwa shi enda kula mwaka umo ankonjanga akushumide ankonjanga wakukopesha ankonjanga mafanyikila yake lala mwikalisha na kanelo apala aje munije pala kwa imani yake yalunga kwamba ngwenda kuli kanisa ndikashwali ngupate yani sehemu ila pala yabatukutila mama kwamba bakuneka nungu twala kuka yani ndalingiza kwa nao mwako nao akukushwale miaka 3 kumodoni sasa patoto tukwinuwe umekafara shibidi yani aija
kengo mosende badoni pokota umume munu kafara kenga formason au nendosa umya uo kulpidil baka kula kafara wankumya dawo ila kafara ila yani na ukasinu kati kwa banu bakabe yani kwamba bakabe bewa nao ila kulola abana mayasini ankuluna kutenda kafara munija so kungongana ajali so munija para kupela ila katika kwa naye yani kwa nanga alipia kisemu ya kushwari anamanyika sinu yani pala bangutumika bala bamajitesiri ya kwao bangutumika bala bamajitesiri nguko uri kwamba yani hapa dikushingira njiro jo so bintu nani tengeneza tu mara kuwe tu kunombo ide kunyema hapa kukaisemu aikala ku mwaka w'umukoko nashino ashintatake koko naye abekuna au meni kuko ntendeke kuno ila ngumpangani ila kulutu ankulula tu kwa nanga ankulu kushwali na ije pa simpagani ankulula tu kenga mungu tangazi kwamba kunombo ide kwa sinu sana muna fulani kwamba ndi ambalwa baada ya kwamba alitoa mota ambalwibie kupita tukusha bibaya kwenda kutwala yani kutenda jali tomunija fair kwa hiyo bani boda mwaibala lele katika kuli mwengu wao mwaukidile kwamba nani muone ni mwetu aije mwene nenda bakuchomekea sinu fulani yani bantu bachocheye kulingana na mwaipidi ya jali aije mwene aije nalogwa mungu nangwa ningukita ni mwene bangandi pangu avena speed na kwa wiki hapo ni baada ya tete panao yani ngono wadanga bana na kaumi hapo akarangoni yani atagawanga balole bakauma aligonga nyingi kumwanjia na nguku yona kutwali yana kalipa na baada ya kulipa yani ndio kwamba unakupita jangu na awene abanona sala unye kwamba anguko yani ukandanga mungu kwa sehemu na kwali asina mupa chinu anguko kumupa chinu chapita timbango kona muna ila akulu kumupa yela haya hapa ikufai ila ndilogwa ina maana katika buku lia kabisa katika Ugalatia shatango la Paulo kwamba ni nyani au kinanogwa mwetu kwamba isemu ila ipali kulogwa so kulogwa simisila munija kapokalela akubadilika lingana na bakumpata kwa rais bakwenda kutenda jari bahai naye kulimwengu wa giza mashetani wangutwala simisila wanguwa proletana sasa bakulula katika kumpangania Mungu kwamba ndio ya kungwia kuimani muni ije pala yani kwamba yotangwele kwamba bakuwala ogwa bana twabana kupotoka imani twabana kabisa yani akakushwale kula yani kuba kushwale tu kunyuma chini shale bangutumila kulogwa kunogwa mchungaji balora likanisa lio ikan kwamba yani katika linkushwa bana kushwa ila katika katibu bakatenda bya batenda banao kanisa banao katiba pamoja kufuatilia na nafuatilia vikatendeka mambo la ushirikina mkati bya batenda banao wanafuatilia si standi babi wankokoka na moja wapo katika yani isemu katika ya mwabi akubana unyenyekevu na katika kwa akaokoka yani katika yuokokeria yake ndamo ni space cha mwanje dia ankuwa kumupa yani kwamba kwenda pale kanisa kwa koka na kutoka ndalola na ankuwa kuba mtenda kazi mpelelezi sasa pala avena kulola chungaji vile karamashani diako nawe na karamashani mwinjilisi tumia karamashani popa hapa katika yani shana sipinga shena di Mungu na bene hapa shakwasi sasa kulola di Mungu yao ya lungu di Mungu yao ya giza ikaba kenga kwa kanisa ndingutumika na di Mungu ya giza kenga wachungaji wapita watwala mitela kwamba kwenda kama makanisa lala luluti bana wakarodi ni makanisa kubi pagwite anashughulikia shi
ankuleka kuona kawaida na unakodia yani pala naye kuingongera mama dengo lake sasa katika isemu yabona kwamba isemu ayi bantu ngulipudya na bantu balimila na bantu kabisa bakunama maisha matakatifu balola kwamba bantu aba bakuwa batakatifu utakatifu aba nkuma kwasi bakulola ikangwa utakatifu aba nkuma kumwa mchungaji yani baba nabo wafuatilie sinu bantu bote ni wafuatilie mchungaji tu ikangwa bakufundisha mafundisho utakatifu bantu babadilike pamoja Mungu banao bakwanja kufuatilia mchungaji abadilishe mahubiri la utakatifu afundishe mahubiri la upotofu kwamba kemene medambi kwamba dambi ya kulabalaba mwana niliyopati na menda moni katika kwa bantu dambi ya kulabalaba niliyopati na meni makanisa dambi ya ukaba kwamba nimanya wanakwaya wakaba kwamba yani kila mwanakwaya ali na mushu avene yani bakuvina yani bakuona maisha matakatifu nataka lola isemo yana kwaya yani apali mwanakwaya kwamba wamamamila kwamba na nkongwaji mwanakwaya mwa kwamba uzinzi upali shetani akushughulika na mwelekeo akalotadasi apandikizi nyamadi uzinzi sasa bakubana dipete kuna dipete aliyo dipete unakodia malangi ipali bakwago ipete ya nyoka ipete kenga shibanga ipete ya shuni ipete kwamba bankulula kubika ipete kenga ya ngabanga sasa dipete dili kukola madengo bakwago kwa shughuli kenga wanakwaya tu bankuida kwa wanakwaya bankuida yani bankutwala dipete bila bankulombo ibe kabisa sasa bankuida ulimwengu wa giza wakati wawaloto kwanjanga wanakwaya kulifundisha bankuida ulimwengu wa giza sasa dipete bila bankujela kujela kumchanda bakujela kanako au ikanaba ipete melewila au meni kanaba ipete so bankuida tuna medi lala kenga ngongole sehemu katika yabatumila bilala meni sehemu ya mungu abo kukwala kanatu iseme mali shirashi kuko napuliza panao yayo na kwaya hapa tukala wapuliza tu pande ya uzinzi badilombo ili kwamba yani hapa wala kwaya hapa banjangi kunyukana sibenebene bakwira bakupuliza sasa baba naba kuikala yani baba bikala kumwisho ikanga yani kanga kwa mwe kukanisa bakuikala isemu tuwalole au bakanaida kati kuikala bankuikala anga bankushuru wasikana cha kwa kuikala bankulola sasa badi tayari ni yabila bankulola pala balola sasa pala banakwaya banjanga yani kubadilika mukodi yabasha ukana mwenendo yani wa utakatifu banjanga wanakwaya kuibana kwanjanga wanakwaya yani kunama maisha kanelo au changana na ukode ka kwamba chungaji abena ba msimamo yani bankwide dadao alo kumfuatilia mpaka kungande kwake wika tu kutuma yani batuma yani katika chungaji abadilishe mwenendo kangwa shika kamera dambi ala kamera dambi alina mafundisho laini kwamba kulo kufundisha tu yani sehemu hata katika hizo tulo bantu babadilike bantu amanyi Mungu kwanja kukengeusha nalo ile kwa madengo limweko wa kiti najala kana abinu bandida dataya nyunyiza binu bila pala na baada ya kunyunyiza chungaji kankwa na wala simsimamo yuko ndoni kwamba yani msimamo utakatifu
yani banabanola yani kama kwamba akuimilia yani banola upotofu yani ukosefu wake kama kwamba ukosefu ubele upande wa sadaka. Ndipo wakakutetekela kuzinzi, wakatetekela kwamba chungaji kuwa mzinzi au wakatetekela wanakwaya bankuinjilile nyemani ku sadaka. Yani pala undakodela sadaka yani ishode itumike muri kanisa, yani undakodela chungaji ankutwala atendela mambo anje amanyiti yani baba mbele kanisa lila pala kwamba baba watakuga na gondolo mimi kwamba leo balole yani nyamani sadaka yenda dasi yani baba nyamani soba pale bai ukode pa ankupitisha pala kwamba kode banje kuji kunyuma kwamba tunamanya sini sadaka yatumi kwa yenda kwamba chungaji tunamanya nyamani shatenda. Ndipo kwa divini bila ni bila tumila shetani mpaka yani bana kuja mwidima Ndigo kenga muhimu wako dowele kinga kenga wakati hao kutumika katika ulimwengu wa vida. Ndigo kenga ifani mwili fulani tengenezewa kuto kubamukiza abantu ukota abantu banaze kundala mene ngibolo madodo na wakati upari ulele umani kangambe abashiri wewe kila bala kuba ubadashi bana ula bala kutengeneza cyane bako neseka na cyari kute wako tumikono kino hashita papanulio bari kwanza kwanda tumaye kwa bana walishangamia malwele kaje bya kuteja ama tengeneza yali inguka mwembe ni kulaula kupapa pata dela bana wala kuiwa ulimwengu wa giza yani hapa tunalifundisha Mungu akatupa kibali pale sehemu wakuu wa giza 6 na wakuu aba 6 kila mkuu awene madengula kila fundisha kenga mkuu uwanga wawatenda kenga malikia wa Baali kenga Maimuna na apali malikia apali kenga jini Makata aila jini Subiani kwamba kwa kila haba bankubanao fundisha aila katika yatango la Ayubu kwamba Ayubu 17:12 aya yatango la kwamba wanabadili katika usiku kuwa mchana, yani kwamba na baada ya kubadilisha Biblia inatango dodi ila muda wao hauna bashini woe asira katika uwanja ukala kadene hapo uwanja katika yani wao walifundisha kila mmoja ukanalifundisha lote hapari au kanalifundisha tela madogo ajo kanalifundisha kutema madogo anasuna ulele madogo hapari au kanalifundisha kwenga 20 ajo kanalifundisha kwenga 20 tu hapari au kanalifundisha kutela na kulaula na katika kwa bini bila wakati wao kanalifundisha kula kuzimu. Yani kila muntu pauma au kanalifundisha malila ankuba kenga mawalela ndo kunchikola wakati wao kanalifundisha apani ndo kunchikola nalifundisha hata ukinangibidi mufundisha shikola nikamalila kutangwikabili hapana kila muntu alifundisha nanko ndo kumali shikola bili ngo enfermeira kwa ngo kufundisha shikola bili ngowe doctor ngowe mwalimu. Sasa hata katika ulimwengu wa giza abala baganga wako nalifundisha unja nkuma hapa twala mwanda yani kuntwala mashetani kukala mwikade ilanga na malangi bangu kuno kunabela
Mbala kukala miaka 3 au cheshe. Sasa pale utakuja muno wake mashetani ndipo wankumpala kela na bale bampala kela pale utakuida ishibidi muno wake anjangabira kulaula ibidi abapati wanu boda kupita bakola shimadengo shakutaya malwele kenga kulingana na mwakila lipundishide malwele kula shibidi apatikani bantu na bana aba bandigwala miri ni mashetani na malandi bana aba nkulu kwaloka nao twakwira na wika sasa pala bidi bakwanjaga kulola ulifundishidi nyama ulifundishidi kulaula madola ulifundishidi yani kulaula bana bamajini ulifundishidi kulaula bana bamateso kwamba kenga muntu bukunjalangira kenga mwana kunjalangira bino munda kenga mwana kuntwala nanjela mapande sho iwabi kwa hiyo pasi bidu banga kanelo bankuma dadao banu abalifundishidi tu aje alifundishidi kulaula aba panelo alifundishidi nyamani kupita batela sasa nguko abantu cheshi au sita yumwaji na madengo la kupita tela tu ankuru ku mashino ba kupita tela madodo Pero wewe kendo cha sisi bila basi kuambukiza sana ulimwengu wa giza aila pala ni ntela tu yani semi ni vitendo tu giza yani bankuka yani kupita babaedia kwamba ni bino pita baba bikiri ale kushiloni yani wana bankukandyanga bino bino kuka yani bakwaka na kuzimu ni bino vyuma yani mipuku mw'abantu kwamba bankuika isemu tokuvaedia bangutwala bayi shilu bani balele sasa ankupita baedia kwamba kuika isemu ankwanja kulomboyi kwamba isemu ati yani bani bambukizi ulwele au sasa ankutwala akumwadilila sasa pamwadilila pala ni bino pita apandisha pita abika amulama bana kabisa wakabane yani kwamba shilidio kupirabika pita abataya abantu sasa baada aije pana malengo yake ni kuwata abantu tu bana kana lia balila pala tukupagwa unaye hapa malengo shaka malila kana tukupagwa munu wa kwenga pago wa kwenga nishini yani shukile yani kwamba shukile ndaloka na ulweli ula shilimi shambateni na ulweli wa ingole ingole na bashiniloni wa ingole kwamba loni kuba aila ni semu yani ukile vabi natwala mili wakunda kwamba wapati asala kwamba ni myamuntu sasa munu inje pala batu banamika semu yani semu kodo kwa dashi yani ngushilodi isemu kanga ya makaburi vano ukonda bajaya bala sasa banaba kukuka nakode mili wakakakoba nakode undunda sasa banaba nakubali chini koda yani kulia saba sasa semu ya ila isemu ya milula au ile yani semu ya kunda ila pala banaba ngutwala sasa bankutwala baada ya batwala bankukanda tengeneza na ntela sasa bankupita bapaka ndingwidi mabanga yani muntu uli ampaye uma patwa doni bangu kamole hapa ndipo bankuka ndambukisha nishila pala kwa kuvimba shala aina sidoni kwamba doni nishulwele kwamba doni shaka waida hata ni bankutwala bana kukanda paka mola mudingwidi ya napale wako kuona ulifundisha na kadigidi kutabana baada ya kufundisha wako katika usomi wa utano kenyeji ndikuiga utakola bakibike abantu baganga ukubere washaka kuzimu kwele kufundisha vitu wako ndio akuatindia mwanangu ile na kula kuzimu wata usoma vipi baada kuchukua yani katika upande uganga yani katika habari yote ndio kuzimu ni kanga shokukuu shibiri
upande madarasa yani pega universidade universidade kuzimu wanauka shinu vanhu kwamba vadikidiki gonga wewe hata wale kwamba kuzimu shibiri kwamba shinantandi muntu yani amalire madarasa 12 babali butwala madarasa 12 shibiri yani ukina kanelo ipali sehemu ayo yani ni ngushidoni ni sehemu yo ukanalifundisha na baada katika yani ukamalira katika sehemu ayo na kane ukukanya mali kuzimu baada nangu baada ya kwanjaga kulaula ndi ukangufuatilia yani ibele kaneshi wangu sha mwisho ibele nikashumbisha nao nikainjile katika kuzimu ile ndiinjila yani kwamba sipande shilingeni kwamba shilinganani na kuzimu shatushuka natwala mitele kwamba shinauka kwa nao tukoka kwa nao yani shinawika yani kutwala mitela baada ya kutwala mitela kutwakuja sasa ibele dashi yani tukaungana ngira mwije pala kuu na gana tupala kele yani kuzimu ngukatweki yani baada yani katika yani baada ngupanga nikakwenda katika kuzimu baada nikabadilisha mitela bila pala yani silaula ngubadilishia yani katika upande wa Shimakonde nikaingia upande wa Shimanga sasa ngupala kele angutwala ngwendi kuzimu sasa nangu ngutwa kukanda okoka ya napenelo ngola ziwane zaidi kulia mama kujua leo kujilamba balaidi ile angalau wanu kweli wote kuona na ndio ndikabeja nao kwa hiyo yuko popote ndani balaidi ile baada na kuna wana wameshindana kwa hapo watende jitu kabila mambo ganga zingine vai kula kila sala kwa ndani nao katika kwa vanu nangu shongoda kuwa upa na shani na waupa kwamba ikawa kwamba Yesu andile ndapela panchalaba na kujamiadi yani kwamba vya ukinda tangola kabisa kwamba miadi yali ni miadi vibodi yangu vya api na miadi vya vingwidiria vijeki vanu boye na vanu aba pati komboleko yani vanu kabisa panchale ukili nungu na kumabona meni wakati hao wa mwisho hao yani katika hadi kama kwamba aila katika kuzimu kukumene tuwikile katika nangu kwamba ngukindoko kabale ngupanganika yakuka lakini katika amula katika mwatu sikode nyanga kwamba tutende katika binu ya tulimfundisha binu hata ambaye baada ya ndika ukianda wakoka ni kuwa na ngila shididi katika banu wakida tekwa wakulupila baganga yani baleke yani bakanaleka yani kwamba katika wakati wa mwisho yani banu na maana kuwakodia jali yani banu kuwakodia manuela kubilingananga kwamba nyamani kwa na kuzimu shetani alisimwa kwamba kila kadiri katika moyo ukandajideka katika makanisa yani katika kwenda mushu shetani mobo na naye akukanjanga yani binu joko na bali biyanga bantu kwa hiyo baleke batubu lidambi kwamba baubikati msimadambi bapokale Yesu kile katika bakawa kwamba wanang'ang'ania katika kunama maisha katika yani asimadambi yani kwamba yani banu aba yani watu kukandali ambulila babele pabaya baleke kufuatilia mitela kufuatilia baganga naenda abapali banu kwamba kunleka nibo bilengo kufuatilia banu kenga hapa gado ntangoroni banu banje baidile ndatangola kwamba ni bashungaji kwamba ni banu kwamba banungu lakini katika wakati hao tundipagwa pamo ala kwamba tukabona ni banu kabisa tuwe pamo kuzimu zimu itandi maipali itandi kupagwa ya 2 kupagwa ya 3 kupagwa ya ncheshe yani wewe kwamba kuzimu katika kula katika kukumene ni ila bari ya 12 bari kabisa ya pai sasa katika bandu pala tusina kodi yana na pamo lakini kodi nelo bandibadili kwamba ni wachungaji kini katika kuchungaji wao vangutumile vyo bila vya kuzimu
Valivikilikapa vankutumila medi amaiti vaidi kunda pindikula vasema medi ya baraka medi lani medi amaiti kwamba ale katika tuwelikula kuzimu tunditumila shino kana twala ayela sema ni galeje ayela ni kuzimu yani tandi yani muuna ukabila ndapaleta kuka kuzimu bila kupitila ndila ya galeja shibide ukugaleja akatwala amedi akatwala ndila yani katika vile ukugaleja aidialiki baada ya auka sasa pasi bidinye mani nakane vantwale vamukinao yani pali sehemu kanga watendo kuna nkambela yani ila yani nizimu ya pili yani bani wankuka pala baada pala akauka nalunga nyanga ila nkambela sasa baadaye shibidi yani akalunga nyanga nizimu ya tatu nila ngende baada ya ngende nakanelo vapali pala wala kutwana kanelo kukuka nao yani itandi ila yanchechila ngokuwa nakuvika kwa nao baada ya hapo akaona kwamba yana likamilika ngokuvika ya tatu nakanelo yani shibidi nyamani vanu katika yani kenga bala pala batubona atuna wafuatili ibila shibidi yani kenga moitatala mani kwamba lodi shibidi tuwa yani mulole imumu dile pala kwashi kwa dialoka kwa ibidi bana batubu dhambi shibidi bana mtukuti Mungu wakati wao lakini kawa kwamba batukutila sinungu wakati wao vanu valilambalele yani kabisa gazabu na dubalu kabisa akupali kote yani kwamba muuni kutubu na wakati wa kutubu ni wao na maana tukaiku mafundisho kwamba wewe ndio ndatubiria tukaleka kulaula tukaleka kufuatilia dini bila pala na pamoja ndio tushinda pata njuluku na pamoja ndio vanhu vasinda idana disadaka kwa dinguku bila na pamoja ndio yati tunapita tutwala diela lakini katika diela yani baada yani tukaona kwamba ni dindila dia hatari ni dindila yani ya kupela na maana leo ni kwamba leo kila pale mganga akanalenga kulaula na akanalenga nikubashanga pide bana yani ajua beli yani kabisa mhukumu yani ya hatari sana nebali ndepala kile kwa mganga walivika kwamba awatamwa yani kulenga kulaula kufuatilia Yesu kwamba wababaisha abantu kwamba ukulimika bana kuba banungu yani ukulimika bana kwamba kubona sehemu watu abantu pide yani kwamba yani wasanga pide vakanaleka kulaula banu aba vakanaleka wasanga pide banu yani banu hukumu yao ni hukumu yani ilota kuwaka yani kabisa hatari kwa hiyo subiri banu bokoke kengo mtu kudindaleka wetu kulaula kengo mtu kudindaleka wetu kufuatilia yani shinisha makango na mene kwamba yani upande katika wanishuka ale katika ija washona katika kungutwala isemu kota kuka yana fuatilia katika yani aile kuzimu yani sina ngouliza kwamba leo tolo tukunyema hapa kwenda kwa nao yani furaha yani duba alio ni furaha kumena mene kwamba banu mandashinda dinyama sasa nikauka ndadalela kwamba kumbi dinyama dila pala shina pago balanyi unakodia isemu ya mitela shina uka isemu ndalifundisha mitela unakodia dinyama dingi kabisa ala tushida udirode aile unakodia nyama sehemu ya mitela ije ukanda tenda shida le nyama ana liwe magwagwa na nyama ile pala na ukalola katika yani kuma nyama yani ana katika tukalambela katika yani sehemu yani kuma nyama ya kutikinika na mene ana mara shida udiabu wetu nyama tulile ile pala ni nyama ntindu shani lakini yani katika kwa baadaye yani sasa kwa ambalo nyama y'umumadi bala yani ni nyama yani shido nyama kenga yo mumadi timwenu mumamanyiti nyama yakunkamudishina ngolo nyama tukamudishina ngolo kwa hiyo tukagundua kwamba yani tuwele upande ula tundilie ile nyama yani kabisa javanu na tukamamena na bila kwamba yani ndikuvuka na kulodia baadaye siri ya mwadi anakodesha nukalada aumene ayeye tangwe lije nebe jatakula kwamba leo wakamwisha pala pasini pala wakamupa nyama wakamupa yani inyama ile tamu
na wakamupa na soda ile pale ni tamu, lakini ukinaligundua yani inyama ya mwisho na soda ya mwisho, akauka wakambadilisha meo, akaona kwamba simamene nyama ya mwana ndikidiki na soda ila ni miadi, kwamba pati di mongo ndio yani kukola madengo ndani yani katika yani ulimwengu wa giza. Kwa hiyo vanu nikupa yani kwamba nikuwa mlanga ntindo au kwamba mitela manaliduke kwamba ndio berekado ndio furaha ainapaga furaha wakati wao kushasha mara shetani andabakana kugana baleka pabaya. Kwa hiyo bantu bobolegwe Yesu atangwele kwamba aidinda taje paka yani bokinda ungwa yani abaungula age yani baunguligwe nidebali yani wao palangu bana abanatendi kwamba abanatukutila tu akola sebu de batukutila bo kanatwala medi bo kanatwala mauta nyama kunilamba edilana na makunilamba yala kabili bo bende matatizo amalwele kwamba ndilombo ide mola pali malwele na pabatwala medi bo kanakumbila ni disebu de kukana bale kwa malwele badai malwele lanji bantu bo kukada ndale na badai bantu odulumbuka bantu bajiyika na bale pawalodo kutukuta disebu de bo kwenda kodiana na bile binu bitangazidi binu abi twakobakamula twakukayane ndaba umedi sadaka banje medilo kupitila medilo lala bali batengeneza kwamba bakawumi dikafara bila bene kulimanya bodo kulambale kabila banje kwamba jijyo ndilambale kumbe ndi ukata kodiana mwako yani banimtwala kukayana mume kafara jijyo ndilambaleka yani semu ile ni semu ya giza ndamona ndide yani kwa upande ukuthi ndatudinguka solo ni bantu kwamba baidi kwamba natendo kwamba ni bantu bakushwali kumbe alakini kwide na dinumba kenga kwa bashidira bala batandi bashidira na dinumba. Sasa bale bakoni makanisa la kukulumuka bakoni Mungu ndiye kukulumuka de Mungu bakona kwamba bakutataka dinumba de kutumbukanga. Sasa ni wakapitile sebu ya kwamba tukisebu ya kutambula dina limwa Yesu kumbe yantu kutoka batindingana yantu bano aba tuwapate ku urahisi. Kwa hiyo bano abananyinyi maketu kwamba ni makanisa tu kenga bandi unashuhuda kwamba wewe ni bakukana kwamba tunaide sindatenda ndile makanisa bani bakunga kwa nao bani wakushwali bakuwa ulira kwamba munaleta makanisa lenu mwida kuno wewe ni simpango kushwalya. Kwa hiyo Mungu abaunu kulilibano meo kabisa nkati muimumu bagunduwe kwamba balipudi Mungu mume kenga Yesu aije nkonga ni mwori kwamba lodi wakati ndi wika wakota bano kabisa abanalipudi kabili masinga abanalipudi kabili mudigaleja abanalipudi kabili makaburi abanalipudi kabili kwa baganda abanalipudi kabili isebe kutwala yani kwamba bantu wewe ndatoligo na mashetani wewe unatwala malwele wewe bataya bantu yani subiri yatu lipudi Mungu mu tukulibili Mungu yani Mungu kabisa aliunukuli kwa bantu bala kokota yani baleke bitendo kunyata kenga wetu ndileka tulipudi papo. Kwa hiyo nuru muntu kushigulira makasi ngao ebali yetu au shule yetu neno kutimilira hapa. Kwa hiyo wakubele kuza kufuatilia na ibigoto kufuatilia kabiri unaokana pata sana na bidiba pila tu noe na unajibu kwa kuigwa. Kwa hiyo kujua kushuhuda kinga upate kila mmoja kuna tatu mpaka hata yule pa na bidiba pila tu na mali lakini Mungu akubariki na wewe utaanza kuiba baya la balone na mshuhuda wote kubadilisha wako wakati ukishafundisha hapo na wakati unasimamia hapo na Mungu akubariki.